karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them. Kuya! 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 Uy, ma'am. Sorry, ganda sa tulog po ni mama. Ha? Ay, ayaw na paglakaw, Noy! Noy, magsulti na ta! Noy! Oh, noon sa man to siya? Maraman na hadlok na ako pagkiksultihan. Kuya! Oh, wala na siya mamati na ako. Noon sa man to siya? Misiga man ang mata nga. Nakita ko niya. Hala, ang iyang palti na biyaan. Oh. Wala may sud man din mga alimango, eh. Nga nang miabot magalias mga mangroves. Huwag ka mahadlok sa sea snakes. Bitin? Naay bitin ang isla? Oh, bisan asan ang musod ang bitin. Musod maganin nag-office. Mapasingit ka dayon ka, uy. Nagunsa lagi ka din eh. Huwag lang. Imo man kong gipaplano ining dapita. Nagplano ko kung unsaon ang gawas ini. Landscape ang akong gihuna-una. Kinsa tong gitawag nimo? May nanguhag alimango din, he. Aha. Wa mo gyud makasud din eh. Gidili ang pagsud sa laing tao in dapita. Private island eh. Oh, mauday nga nahadlok siya nga nakitaan ko niya. Aw, sa sunod nga mo anhi siya. Mapusilan gyud nako siya. Unsa? Kumaldito ko nimo. Bisan way buhatong dautan ang tao, imog yung pusilod. Oh, mao gyud. Private property ko ning dapita. Doon na gyud mi katungod nga mamusil kung doon ay musod. Unya kay dili pa man ikay tag-iya ining dapita, ining isla ha? Ako na. Ako ang umaabot nga tag-iya ining maong isla. Buhi pang imong amahan dong. Di ka pa mahimong mangangkon. Iya ning ihatag nako. Kung ako ning trabahoon. Mao ka na nga mong kasabutan. Upat ka tuig na nakalabay. Unsa? Daan na nahibaw si Ed ni ining maong isla? Oh. Tungod kay isla kini nga gustong puyan sa kong inahan. Pero, tungod sa mga babae nga kundatan parehas nimo. Nausab ang tanan. Namatay si mama ug nahilis hangtod ang iyang gugma ni ining maong isla. Wa ko'y labot kung unsa man ang nahitabo sa kinabuhi sa imong pamilya sa unang panahon, May Ian. labot ka! Kay ikaw ang buhing ebidensya nga mahilig ug batanon si papa. Ug ikaw ang nakaingon kung anong nabuhi ang akong kasuko sa akong amahan. Ug maong gidako nimo dinhi. Aron mabuhat nimo ang tanan ako, mao ba? Depende. Kung mo kooperar ka. Unsa man gusto nimo mahitabo ha, Ian? Kinahanglang buwagan nimo ang akong amahan. Ugay ka pala ka. Bayran ti kagdakong katidat. Kung mulayas ka sa kinabuhi sa akong amahan. Daan pa ko. Doon nagilagi kay kita kong plano sa imong pagdana ko ining isla, ha? Ngano? Nagtuo ka nga nahanaw na nga kung kalagot nimo? Okay. O kinira ikasulti ko nimo, Ian. Dili ko makahimo sa pagpakigbuwag sa imong amahan karon kay masakiton siya. Layas na lang. Tabangat pataka kung asa ka mutako. Dili ko ingon anak ka ingrata. Giatiman ko sa imong amahan. Paabuta ang usa ka tuig sa among panagtipon. Ug makalaom ka nga may mahitabo human sa usa ka tuig. Oh. Unsay buot nimong ipasabot? Ha? Unsay naa sa usa ka tuig nga papaabuton pa man ko nimo ini?
Paabot na lang. Aron maibaw ka. Excuse na, sir. May trabaho pa ko. Ayaw na pala. Ayaw lagi ko guniti. Mugunit ko rin kung kanus ako gustong mugunit. Uway makapugong ako. Unsa pa may gusto nimo isulti? Isulti lang gud nga way gunit-gunit. Tubagao na ang akong pangutana. Unsay mahitabo sa usa ka tuig? Ayaw ka pala ka, Alexa. Kung maabot ang usa ka tuig, unya, dili ka pa mubati o gugman ako. Ako na ang makigbuwag nimo. Ngano kay? Dili lagi ko makigbuwag sa imong amahan kay masakiton siya. Ikay sulti niya nga buwagan ko. Aron kung atakihon siya, ikaw ang mabasol. Hoy! Asa ka? Ayaw pamiyag buhi, oy! Oh, mas dili pa ko mabiyag patay. Yung pagyug sinutihan ni Bayana. Pero, unsa man kang iyambot ipasabot sa iyang isulti nga papaaboton kung usa ka tuig. Kay dunay mahitabo. Ilak takan puldahan na ka. Aron dili makasod ang maldito. Makalagot kag sinutihan ng tawhana. Makawa sa mood. Mudaot magit ko ba kung si iyan ang ako ikatubang kanunay? Mas may pagmulingkod tibok adlaw din ni sisod. Ang inahanda ni iyan ang ganahan kay ining maong isla. Maudi ay ngamitando dayon si Ed. Di ang misulti si iyan nga ilaning paliton. May nag-ungot na din kasabutan bahin ining isla. Parehas tayo may ugustog ang inahan ni Ian. Daplin sa dagat nga pay. Hello? Oh. Dili na ko makontak si Ian. Tuwa siya sa Isla Verde. Ansa? Oh. Oh. Ako nang gihatagan og kabalakas, Tito Ed. Nahibaw na siyang gisugo ko ni Ian sa pagpangita ni Veronica Abatin. Sa imong huna-huna, kinsa gyud ka ni si Veronica Abadin sa kinabuhi ni Tito Ed? Mauni ang iyang kabit? Mauning nakaingon nga namatay ang inahan ni Ian? Anak, si Sir Reid. Hello, sir. Magpakuha na ka? Dili pa. Oh, inalangon niya ako, Sir Hakon. Magpakuha na ka? Oh, Binoy. Atot. Wa ba manawag si Alexa diya sa bay? Wa man, sir. Nga naman. Dili na ko siya makontak sa isla. Ay, wa man yun siya manawag, Sir Reid. Oh, basin way signal ang maong isla, sir. Kung manawag si Alexa, paibaw ako ha. Dili ko siya makontak dire sa akong namutangan. Asa man gidi ka karon, Sir Reid? Ayaw nagpangutana pa. Oh, ingon bitaw ko nga di ko mangutana, sir. Sige. Takom na akong baba, sir. Kanang yun. Wa kay sultihan kung hayan ko karon ha? Oo, wa, sir, oy. Bisan ilaga, wa ko musulti, sir. Mauro to kong tuyo. Kung manawag si Alexa, sultihin ko siyang tuyo ha? Basin maglisod siya sa signal dito. Yes, sir. Bye. Agoy. Oh, saya agoy, Binoy. Oh, kuan, sir. Wa, sir. Nanimahong akong gilungan. Oh, ala sige. Bye na. Sige, sir. Bye, Sir Ed. Amping. Ay, yabagag yun ako. Yabagag yun. Agoy man ko, oy.
Unsa man ka say nahitabo ni mong beautiful? Wa man magkakontak din sabay? O di si Rin? Ako rin ilubog sa bukas ang akong cellphone. Pero, magsilbi pa ka ni. Gatubig man sa dagat ang nakabasa ini. Ay, cellphone. Buhi lang taon nagpalik, ha? Mabuhi ka, cellphone. Mabuhi ka. Oh, unsa man rin? Maraman og pagting sa cellphone ng salayo gikan. Oh, nawa man sab. Ay, huna-huna rating halito na kung ako nabati ang bagting sa cellphone. Oh, hala, to na sab. Oh, to na sab, Ricky. Diligid mahitabong masayop ko. Cellphone yun ron og tuwa ditong napita gikan. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnatong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!